Bwana Yesu asifiwe. Leo tutajifunza kujua vitu vya kulinda maishani. Na kwa leo tutasimamia mstari unaosema kwenye kitabu cha Mithali 4 mstari ule wa 23. Maandiko yanasema linda moyo wako kuliko vyote vilivyo, maana ndiko zitokazo chemchemu za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya kitu ambacho nadhani ikiharibika ni tabia fulani itajitokeza. Inawezekana tabia hiyo upendi, lakini lazima itajitokeza. Ni moyo. Ukiona tabia ya uwaji, ukiona tabia ya wizi, ukiona tabia ya ugomvi, ukiona tabia yote ambayo si ya kimungu ndani yako, ni viashiria vinavyoonyesha kwamba moyo wako umeharibika. Moyo wako ukiharibika, there is no way, hakuna njia nyingine ambayo unaweza ukaulinda moyo. Kwa hiyo kuna kuwepo na tabia ambazo kwa namna moja ama nyingine lazima zitadevelop, sio kwa sababu unapenda, lakini ni mfumo ambao lazima moyo wako ukishaharibika automatic, lazima kuna tabia utazidevelop ndani yako. Inawezekana tabia hizo zisiwe public, inawezekana tabia hiyo kama ni ya kwako mwenyewe unaijua unayo. Ukiona dhambi yoyote inaingia kwenye maisha, ukiona kiu yoyote inaibuka kwenye maisha, ni matokeo ya moyo kuharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanavyosema kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote ulivindavyo, maana yake ukiona moyo wa mtu umeharibika, automatic the outcome, tabia yake ya nje itaharibika tu. Hata kama ataendelea kuishi maisha fulani ambayo inaonekana kama tabia yake haijaharibika, lakini matokeo ya tabia zote ambazo tunaziona nje kwenye maisha yetu yanatokana na moyo kuharibika. Ukiona mtu amekuwa mzinzi, amekuwa muasherati, hiyo ni matokeo ya moyo wake kuharibika, na inampelekea moyo wake kushindwa kupambana na tabia za kiuasherati. Ukiona mtu amekuwa na tabia yoyote ambayo ukiangalia si ya kimungu, tabia ya ulevi, tabia yoyote ambayo inatokea nje, hiyo ni matokeo ya mwili kuharibika, ya moyo kuharibika. Kwa hiyo kati ya kitu ambacho ni muhimu sana kujifunza kulinda ni moyo, kwa sababu ndio chanzo cha vitu vingi. Ndio maana maandiko yanasema kwamba maana ndiko zitokazo chemchemu za uzima. Kwa lugha nyingine kama ni chemchemu ya uzima ni ndani ya moyo na tunalinda, maana yake kuna uwezekano wa chemchemu hiyo ya uzima kukaushwa. Sasa chemchemu ya uzima ukikaushwa, maana yake haitatoa tena uzima. Kama haitoi uzima ni kinyume chake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mantiki hiyo basi, tukishajua kwamba tabia ya ulevi, tabia ya uzinzi, tabia ya hasira, tabia ya chuki, tabia yoyote ambayo iko ndani yako au iko ndani yangu ni matokeo ya moyo kuharibika, basi ni vyema tukajifunza namna nzuri ya kulinda moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama tukijua sosi ya mabaya mengi sana yanatokana na moyo kuharibika, basi ni vyema tukajifunza njia ya kulinda moyo. Kwa sababu kama basi tukishindwa kulinda moyo, maana yake tabia hizo zitapenetrate tu. Ukishajua vitu hivyo, unajua namna gani lazima ujifunze namna gani ya kulinda moyo wako, ili at least tabia hizo zisipate nafasi ndani ya moyo wako. Haleluya. Kwa hiyo tabia yote ambayo unaiona, inawezekana tabia hiyo isionekane kwa watu wengine, lakini wewe mwenyewe ukijichunguza, yamkini unayo tabia ambayo ukiangalia si yako na pengine huna namna ya kuweza kuipinga. Ndio maana unaweza ukapanga kwamba njia fulani ya upiti ama upendi. Ukimtafuta mtu ambaye anafanya jambo lolote ambalo alimfai, ukimkuta mtu ambaye ni muasherati kupindukia, sio ni tabia anaipenda, no. Wengi wao hawapendi, lakini kuna kuwepo na nguvu fulani ambayo inamlazimisha aishi hiyo maisha. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake umeharibika. Ukimkuta mtu ana tabia yoyote ambayo haikubaliki kwenye jamii, huyo mtu hapendi hiyo tabia. Ukikuta mtu ni mtu wa ugomvi, ukikaa naye chini akaamua kukueleza, anakuambia haki, hii tabia siipendi, lakini najikuta niko humo ndani. Ukimkuta mvuta bangi,
ukikuta mtu yote anaishi maisha ambayo kiukweli hayampendezi Mungu, sio kupenda kwake. No, ni matokeo ya moyo kuharibika. Kwa hiyo ni vyema tukajua kwamba ni kwa jinsi gani basi tunalinda moyo. Kwa sababu maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Mithali 4 mstari wa 23 kwamba linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kinachotokea ili kuweze kulinda moyo wako ni lazima ujifunze vitu vya kusikiliza. Lazima ujifunze ndimi za kusikiliza ili kuulinda moyo wako, kwa sababu moyo haulindwi kwa ufahamu wa kufikiri tu kwamba okay na ulinda moyo. Lazima uwe na ufahamu sahihi ya namna ya kulinda moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukishazungumzia kulinda kitu ni lazima ujue kwanza unalinda na nini. Ukiambiwa au ukapewa kazi ukaambiwa linda hii ofisi, ni lazima ujue kwanza kwenye ofisi kuna nini. Okay, nalinda nini? Ni adui wa namna gani anaweza akaja akachukua kilichopo humu ndani. Kwa hiyo automatic unajua unalinda hiyo kitu, labda unalinda wanyama, unalinda watu, unalinda wezi, ama unalinda wafanyakazi. Kwa hiyo unajua nini ambacho una protect. Kwa nini? Kwa sababu tayari yale mazingira ambayo unalinda unajua kuna nini. Kwa hiyo tukishajua kwamba ndani ya moyo ndiko ambako vitu vyema vinafichwa, lakini ndani ya moyo ndiko ambapo pia vitu viovu vinaweza vikaingia. Kwa hiyo vice versa ya kushindwa kulinda mwili, ni moyo ni matokeo, inaleta matokeo ya vitu fulani ambavyo yamkini usingependa yaingie. Kwa hiyo nikakwambia lazima uchunge sana ni nani unamsikiliza, ni mafundisho ya aina gani unasikiliza, ni watu wa aina gani unawasikiliza. Lazima uchunge hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu kile unachokisikiliza, unachokisikiliza kitakutengenezea aina fulani ya ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishagundua kwamba kile unachokisikiliza kwanza inakutengenezea aina fulani ya mtazamo. Kwa hiyo kama basi hukujipanga kujua kitu cha kusikiliza, hukujipanga kujua nini cha kusikiliza, maana yake ni rahisi sana, ni rahisi mno moyo wako kuharibika. Jifunze watu wa kuwasikiliza, watu ambao wanaona mbali, wana uelekeo mzuri, wana uchaji wa Mungu ndani yao. Jifunze kusikiliza watu kulingana na uelekeo wako. Manake kama uhitaji kuwa mzinzi, epukana na watu wa aina hiyo. Usitege masikio yako kwa watu wa aina hiyo, manake watakuathiri. Inawezekana sio leo, lakini kadri unavyosikiliza vitu vya aina hiyo vitakuletea uharibifu. Kuna aina music ambazo zipo, lakini ukijaribu kuangalia ni music ambayo kazi yake inachochea aina fulani ya tabia. Kwa hiyo ukishagundua, ni lazima utachunga sana kutokusikiliza vitu ambavyo vitaharibu tabia yako. Maandiko yanasema mahala pengine kwamba mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo ukishagundua, manake kuna aina fulani ya mazungumzo ambayo ukiyategea masikio yako, moja kwa moja moyo wako lazima utaharibika, penda usipende. Kwa hiyo chunga sana nani unamsikiliza. Je, huyu mtu naye msikiliza, uelekeo wangu ndio huu? Itakusaidia kuchunga na kuulinda moyo wako. Manake unachuja vitu ambavyo vinaingia ndani ya moyo wako, kwa sababu vile vinavyoingia ndivyo vinavyotengeneza aina kitu fulani ambayo itatoka ndani ya moyo wako. Na Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ninavyokuambia kwamba chunga nani unamsikiliza, unaweza ukasoma hicho kitabu cha Mithali 4 mstari wa 24. Unaweza ukaelewa kwa nini nakuambia kwamba chunga unayemsikiliza, vitu unavyovisikiliza. Kwa nini? Vinakupa uelekeo sahihi wa wapi uende. Vile vitu unavyovisikiliza ndio vinakutengenezea mtazamo. Vile vitu vile unavyovisikiliza ndio vinakuongezea ama kukupunguzia maarifa. Kwa hiyo ukigundua, manake utachunga sana wakati unasikiliza, unaangalia vitu ambavyo vitakusaidia, vitakuongezea maarifa, vitakupanua kiufahamu. Kwa hiyo hautabaki kama ulivyo before kabla hujasikiliza. Kwa hiyo hata kama ni kijiweni, lakini angalia masikio yako unatega kwa watu wa aina gani. Manake kama utatega masikio yako kwa midomo isiyofaa, manake matokeo yake utapokea vitu visivyofaa.
Kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo ya kuchunga na kulinda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pia ukienda mstari unaofuata, mstari wa 25, maana yake chunga sana vitu unavyovitazama. Chunga sana vitu unavyovitazama. Kwa nini? Kwa sababu vitu unavyovitazama, media ambayo imekushikilia ndio inaweza ikakutengenezea aina fulani ya mtazamo. Kwa hiyo sio tu unavyovisikiliza, lakini pia unavyovitazama. Aina fulani ya content ambayo unatazama kupitia simu yako, kupitia TV, kupitia macho yako ya kawaida haya ambayo pengine ukiwa mtaani, ukiwa wapi, vitu ambavyo macho yako yanazingatia kutazama. Chunga sana. Kuna aina ya content ambayo zinatengenezwa kupitia kwenye mitandao, lakini kazi ya hizo content ni kutengenezea au kuwatengenezea watu aina fulani ya roho. Kuna content ambazo zinatengenezea mtu aina fulani ya roho. Kuna movie ambazo kazi yake ni kutengenezea mtu aina fulani ya mtazamo. Kuna movie ambazo kazi yake ni kukufanya uwe na moyo mgumu, uwe na moyo usio na huruma kwa namna yote, ili uweze kusikia vizuri mpaka umwage damu ya mtu. Kwa hiyo lazima ujifunze